Pedas tapi bikin lagi guys. Gila pokoknya. Ini cara aku bikin sambal ya. Guys, sambalnya udah jadi ya. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu guys biar gak seret. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal merah merah nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Panasin kan. Mantap bang. Mantap. Guys. Nih. Oke. Pedas guys, pedas. Ini sambal pedas. Pokoknya kalau kalian nggak akan kuat. Kita bayang. Pedas tapi bikin lagi guys. Muntah. Pedas. Pedas guys. Mantap. Nah.
Mantapnya. Hmm. Hmm. Mantap. Hmm. Nah, gas ya. Hmm. Pedas guys. Sambalnya luar biasa pedasnya. Pedas gila guys. Uh, Mantap guys. Pedas tapi bikin lagi gila pokoknya. Hmm. Hmm. Guys. Enak kan? Terong kesukaan. Saya tahu pakai. Hmm. Hmm. Keceng nih. Enak kecengnya. Hmm. Hmm. Mantap. Pedas. Pedas gila. Hmm. Hmm. Nah. Hmm. Hmm. Hmm.
Video dari saya sekian dulu. Seperti biasa, message positifnya, bang, share negatifnya. Jangan lupa follow, like, comment, share. See you, bye-bye.